ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳର ପୃଥିବୀର ଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। ପୃଥିବୀର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗତି ଯଥା ଆବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିକ୍ରମଣ ଗତି। ଆବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଦିନ ରାତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପୃଥିବୀର ଦିନ ରାତି ସଂଗଠିତ ହେବାର କାରଣ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗତି କରିଥାଏ ଯଥା ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ। ଆବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଦିନ ରାତି ଓ ପରିକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଲୋକିତ ଥିଲାବେଳେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼େ ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଦିନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱଟି ରାତ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ଏ ନଟୁ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ନଟୁଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏହା ଏକ କଣ୍ଟାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସଳଖ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି। ତୁମେ କହିଲେ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ନଟୁଟିର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତେବେ ସେ କ'ଣ ପୂର୍ବ ପରି କଣ୍ଟା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିପାରିବ? ନୁହେଁ ନା। ନଟୁଟି ଘୂରିବା ସମୟରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଅକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିପାରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ତା'ର ନିଜର ଚାରିପଟେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଅବିରତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ନଟୁ ପରି ତା'ର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉଭୟ ମେରୁକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଅକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଅକ୍ଷ। ବାସ୍ତବରେ ପୃଥିବୀରେ ପୃଷ୍ଠରେ ଏପରି କୌଣସି ଅକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ। ଆବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ତା'ର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ କରୁଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପୃଥିବୀ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଅବିରତ ଭାବରେ କରିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କଲା ପରି ଜଣାପଡ଼େ। ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର, ପୃଥିବୀ ଗତିଶୀଳ। ଏହା ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଉଦାହରଣରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ପୃଥିବୀ ତା'ର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଥରେ ଘୂରି ଆସିବାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଏହି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଓ ଗୋଟିଏ ରାତି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏକ ଜଳନ୍ତା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ର ଉଦାହରଣ ନେବା। ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକ ବଲ୍ବର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛି ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଦିନ କହିଲା ବେଳେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱଟିକୁ ଆମେ ରାତ୍ରି ବୋଲି ଧରି ନେଇଥାଉ। ସେହିପରି ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦିନ ଓ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରାତି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଦିନ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓ ଗୋଧୂଳି ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ରାତ୍ରି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭାତ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ପୃଥିବୀ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ସବୁକିଛି ଫିକ୍ସড ହୋଇଯିବ। ଦିନ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ଓ ରାତ୍ରି ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ହିଁ ରହିଯିବ, ଯାହାକି ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରର ଅବସ୍ଥା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବ ସମୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଭାତ କହୁଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର ସମୟକୁ ଆମେ ଗୋଧୂଳି ସମୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ଗୋଧୂଳି ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ସମୟର ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ଆଲୋକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଡ଼ୁଛି ସେହି ଅଂଶଟି ଗୋଧୂଳି ସମୟ ବା ପ୍ରଭାତ ସମୟ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଚାହିଁବା ତେବେ ବାହାରେ କେତେକ ଘର, ବତିଖୁଣ୍ଟ, ଗଛ ଗତି କରୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବା। ବାସ୍ତବରେ ଗଛ, ଘର କ'ଣ ଗତିଶୀଳ? ନୁହେଁ ନା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କଲା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀ ଗତିଶୀଳ। ପୃଥିବୀ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯୋଗୁଁ
प्रत्येक स्थान में दिन एवं रात्रि संगठित होता है। आज वर्तमान जो स्थान दिन तार ठीक विपरीत पार्श्व रात्रि ही संगठित होता है। जापान कथा आम चिंता करवा, जापान को सूर्योदयर देश कहुए कारण आवर्तन समय विस्तीर्ण जलभाग परे परे प्रथम स्थलभाग हिसाब से जापान सूर्य आड़क आसी थाए। तेणु प्रथम सूर्योदय जापान होता है बोली जापान को सूर्योदय देश बोली कहुए। पृथ्वी तार अक्ष चारिपटे करुवा घूर्णन को आवर्तन और सूर्य चारिपटे करुवा घूर्णन को परिक्रमण कहुए। आवर्तन 24 घंटे थरे और परिक्रमण 365 दिन थरे हुए थाए। आवर्तन जोगु दिन राति और परिक्रमण जोगु ऋतु परिवर्तन हुए थाए। वर्तमान देखिबा ऋतु किपरि परिवर्तन होता है। प्रथमे आमे जून मास कथा चिंता करिबा। एही समय रे पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध सूर्य आड़ को ढड़ी रहे। कर्कट क्रांति उपर सूर्यंकर लंब किरण पड़ी थाए। एही समय रे उत्तर गोलार्ध रे ग्रीष्म ऋतु होता है। मात्र दक्षिण गोलार्ध सूर्यंक ठारू दूर रे बा दूरे जाउथिबा जगु दक्षिण गोलार्ध रे शीत ऋतु होए थाए। जून 21 तारिख उत्तर गोलार्ध रे बड़ दिन होइथिला बेले दक्षिण गोलार्ध रे सबठारु छोट दिन होए थाए। द्वितीय स्थिति को देखिबा, डिसेम्बर मास बेलू पृथ्वीर दक्षिण गोलार्ध सूर्यंक आड़क ढड़ी रही बेले उत्तर गोलार्ध दूरे रही थाए। एही समय रे मकर क्रांति उपर सूर्यंकर लंब किरण पड़ी थाए, जद्वारा दक्षिण गोलार्ध रे ग्रीष्म ऋतु होइथिबा बेले उत्तर गोलार्ध रे शीत ऋतु होता है। डिसेम्बर 22 रे दक्षिण गोलार्ध रे सबुठारु बड़ दिन होता है और उत्तर गोलार्ध रे सबुठारु छोट दिन होए थाए। आमे माने ग्रीष्म और शीत ऋतु संपर्क रे जानिले गोटे वर्ष मध्य कौन दुईटी ऋतु होता है नुहे ना। आमे आगरू जानिछे जे पृथ्वी 23.5 डिग्री ढली रही, जद्वारा पृथ्वीर 4टी ऋतु संगठित होता है, ग्रीष्म और शीत एवं शरत और हेमंत ऋतु। वर्तमान अन्य एक स्थिति उपरे आमे आलोचना करिबा। मार्च मासरे पृथ्वीर विषुववृत्त सूर्यंक पाखापाखि हो रही थाए। एही समय सूर्यंकर लंब किरण पृथ्वीर विषुववृत्त उपरे पड़ी थाए। तेणु एही समय रे उत्तर गोलार्ध रे अधिक उष्ण और किंबा शीत अनुभूत होए न थाए। तेणु एही समय रे उत्तर गोलार्ध रे बसंत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध रे शरत ऋतु अनुभूत होए थाए। मार्च 21 तारिख रे उभय उत्तर और दक्षिण गोलार्ध रे दिन 12 घंटा और रात्र 12 घंटा होता है। तेणु मार्च 21 को समदिवा रात्र बोली कहा जाए। अन्य एक स्थिति सेप्टेम्बर मास बेलू मध्य सूर्यंकर लंब किरण विषुव उपरे पड़ी थाए। तेणु एही मासरे उत्तर गोलार्ध रे शरत ऋतु बेले दक्षिण गोलार्ध रे बसंत ऋतु होए थाए। सेप्टेम्बर 23 तारिख बेलू पृथ्वीर सर्वत्र दिन राति सामान होए थाए। जून 21 उत्तर गोलार्ध रे सबुठारु बड़ दिन और दक्षिण गोलार्ध रे सबुठारु छोट दिन होता है। डिसेम्बर 22 रे उत्तर गोलार्ध रे सबुठारु छोट दिन होइतिला बेले दक्षिण गोलार्ध रे सबुठारु बड़ दिन होए थाए। वर्तमान 4टी स्थिति को एक संगरे आलोचना करिबा। जून 21 उत्तर गोलार्धर ग्रीष्म ऋतु और सबुठारु बड़ दिन, मात्र दक्षिण गोलार्ध रे शीत ऋतु और सबुठारु छोट दिन। सेहीपरि डिसेम्बर 22 उत्तर गोलार्ध रे शीत ऋतु और सबुठारु छोट दिन और दक्षिण गोलार्ध रे ग्रीष्म ऋतु और सबुठारु बड़ दिन। सेहीपरि मार्च 21 उत्तर गोलार्ध रे बसंत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध रे शरत ऋतु होता है। यही समय पृथ्वीर सर्वत्र दिन राति सामान होता है। तेणु मार्च 21 को समदिवा रात्र दिवस बोली कहा जाए। सेप्टेम्बर 23 दक्षिण गोलार्ध रे बसंत ऋतु बेले उत्तर गोलार्ध रे शरत ऋतु होता है। यही समय मध्य सर्वत्र दिन रात्रि समान होए थाए। पिलामाने आजिर शिक्षादान को एठारे रखिबा। पुणी देखा परवर्ती अध्याय रहिली।